Sad, oni kažu, pa evo i vi ste se umešali, vi podržavate muftiju Zukorlića. A šta smo mi mogli da uradimo? Možemo da pozdravimo potez glavnog muftije Muamera Efendije Zukorlića, koji je postupio onako kako i treba jedan verski poglavar da uradi. I da će prosto ovde i Sulejman Ugljanin i njegovi partneri pokušati da naprave ovde novo krvoproliće, nove probleme, incidente. Ne možete da dijelite islamsku zajednicu, ne možete da razbijate islamsku zajednicu. 12. maja nema više tog rijaseta njihovog, tog privatnog rijaseta, mora da postoji jedna jedinstvena islamska zajednica. Član Pazarske inicijative za promjene i predsjednik opštinskog odbora ekološke stranke Zeleni Mithat Nokić pohvalno je govorio o retorici Zukorlića, ističući da je to način na koji treba doći do demokratskih promjena. Čitave promjene u Rusiji počele su glasnošću. I upravo glasnost je nešto što najviše nama treba kao narodu.